kata pengalo-ngalo. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah raselamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktin ibas gereja anta enda ikatakan kami menjuah-juah. Kerehendu nampahi keriahan man banta krina. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda kita bangkat kubas minggu UEM MKAP United Evangelical Mission minggu sincidahkan kinirsa danta ras gereja-gereja Sideban subuh i Jerman Afrika ras Asia si tergabung ibas UEM ibas minggu enda kebak tinta makaikan liturgi si iskapkan kekelengenta gereja Kalimantan Evangelis entah PGKEE Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Turang rasenina enda salah sada palsapah si jadi salam ibas suku Dayak i Kalimantan. Arah palsapah enda kita ipersingeti maka kegeluhenta harus mencidahkan perbahanan si adil bujur bagepe la diskriminatif. Nangdangi teman-teman manusia bagepe kerina tinepa di bata. Mari dage si pesikap pesuh tandahi Tuhan rende kita kitab dendenta nomor 126 nomor ayat sada seh telu. Perpulungan asa bacina tedis kita kerina. Pujilah di bata Bapa, pujilah man anaknya, pujilah kesana Dia di bata telu sada. Haleluya, haleluya, di sinjadikan krina bangsa ibas gelar anakna Yesus Kristus sinebusi krina manusia ras ibas gelar kesah sibadia si pengasuh kita geluh ibas kini rebagian perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesah sibadia ras kita krina gelah amin. Sura-sura di batang. Kamkap di batangku, ajari aku ngelakokan peratenku. Mahuli min kam kempa aku, jenari babai aku arah dalan si pintar. Mazmur 143 ayat 10. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia arah dendenta sini buat ibas kitab dendenta 372. Cendekan kari ayat sada seh ketelukan.
Maria si mada sapuji Tuhan si mada minati lepas. Perkundungan kundulkan. Mari dage si penati putin mandibata alu responsoria. Dibata nggonepa doni enda alu kini rebagen. Subuh ibas suku bangsa, bahasa ras dominasi gereja. Ibas kini rebagen dibata di lokita jadi teman na erdahin. Gunan cidahkan pratenna nangdangi sekeleweta. Erpalaskan kekelengan terpuji. Ibas enggo yatan kena kita jadi temanna erdahin idoni endah. Mari si puji Tuhan alu ngendekan kitab Dendenta 360 alu sendekan kari ayat sada rasi duakan. Dipuji Tuhan di batangnya, katakan bujur benar. Sebab Dia si meregenda, pasu-pasuman bandar. Berindras mulia kegelangan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan kami kerina anak-Mu, saksikan kerina perbahanan-Mu. Dulu kami meriah Tuhan, kerina si kerajaan-Mu. Sabab kalah si nembah bandu, jatkan pasu-pasu du. Berlintas mulia kegelangan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan kami kerina anak-Mu, nasikan kerina perbahanan-Mu. Mari si ukuri dinata kegeluhan manusia. Dibata nggon cidahkan kemuliaan ras kuasana arah Yesus Kristus. Dengan arah penemani kesah si badia. Si kejap nge pendahin keleng ate dibata ibas kegeluhan ta. Paksa tenang si benakan. Paksa tenang iujungi. Tuhan Yesus ertoto gelah ajar-ajarna ersada ibas kini erbagen. Bagaimana dibatan di lokita ersada ibas salah sada wujud kini ersadaan kulan di Kristus. Ibas persekutuan misi telu benua, Afrika, Asia, ras Eropa, entah pe Jerman. Si gelari United Evangelical Mission, entah pe gunana kita erdahin selaku teman sadaron di bata, nahkan kekelenganna mandoni enda. Ngaku kami oh Tuhan, kurang dengar kesadaran kami sebagai bagian ibas persadaan semaka megati kurang dengar kami muat bagian ibas notoken ras dukung program-program pelayanan Mari tole sicidahkan pengakunta arah Dendenta, kitab Dendenta ibas 410 pitu, sindekan kari ayat sada rasi peduakan.
Yesus Tuhanku, alas kegeluhanku, dan aku ngadapan Banu. Tegulamin aku, ibas dalani keluhku, taulah Yerusalemku. Dengarkan soraku, berlabuh oh Tuhan, gendaskan pingkau-pingkauku. Alami salah dosaku oh Tuhan, laatan pas kini luli. Yesus Tuhanku, sampai timin geluhku, alami Tuhan dosaku. Akapli terligat, ibas ada-ada-ada-pentu, Gerina salah lemakku. Dengarkan soraku, berlabuh oh Tuhan, gendaskan pingkau-pingkauku. Alami salah dosaku oh Tuhan, laatan pas kini luli. Perpulungan Tedis. Mari sialokan berita pengalami dosa idur di Batanari. Selaku persuruhan di Bata, aku nohkan kata naman Bata, Krina sing aku dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan-ta, nari nina. Daskan remang pagi-pagi dosa ndu nggo kulesapkan, janah salah ndu pe nggo kusasapkan daskan embun. Maka mulihlah kempa aku, sebab aku kap penebus du. Amin. Si penangkih pujinta arkiteken dosa anta nggo ialami di Bata, arah dendenta ibas kitab dendenta 454, sindekan kari ayat sada rasi petelukan.
dari sehpaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Erpalaskan Mazmur 105 menakan ayat sada se-6. Endakari siogekan secara responsoria. Mazmur 105 menakan ayat sada se-6 si benakan bagenda katana. Dibata ras bangsana. Katakanlah bujur man Tuhan, momokanlah kemulianna. Turikanlah perbahananna, kukrina bangsa-bangsa. Meriahlah ateta sebab ia kap simada kita. Asa kalak sinembah ia, meriahlah ukurna. Kam kesusuran Abraham, suruh-suruhan dibata, dengan kesusuran Jakub si ipilihna. Ingatlah, kerina tanda kuasa si ibahanna, dengan putusan-putusan si enggo ibrekena. Ketuahan kalak si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Ertoto kita. Malam mate kami ngukuri kini ersadan kami ras gereja-gereja Sideban, subu i Jerman, Afrika, Asia, si tergabung ibas ibas wari minggu enda Tuhan. Igejap kami tuhu kini bayakan gegesimbelin, arah persadaan si enggo iaturkan Tuhan di tengah-tengah gerejandu. Gunam peteguhi persadaan kami ibas ate kami tole ipetangkas Tuhan pengertin pengangkan kami arah katandu. Gelah alu bagai kini ersadan kami raskam mahancanga supe kami ersada ras gereja-gereja si tergabung ibas ibas kegeluhan kami. Sampati kami perpulungan dugu nangangkai surah-surandu. Berikan pemetak kepentaran, alu penampat kesasi badia. Gelah ngasup kami guna ngalaukan singena atendu. Suruh-suruh hendu pendeta kami. Si erbelas pe demindu alu kuasa kesasi badia. Gelah ia pe ersumekah bagi singena ate kami. Seh maka tep-tep kata si iblas kena, jadi pasu-pasu man kami kerina perpulungendu, dengan tangkas yang kai kami. Ngerana dagi kam ku tengah-tengah kami Tuhan, kami nggo sikap guna ngalaukan katandu. Ibas Yesus, reh kami ertoto ku kam. Amin. Perpulungan di Tuhan, kata dibatasi jadi bahan khotbah ta, erpalaskan kitab Roma, bindu 10 ayat sada se-4. Kitab Roma bindu 10 ayat sada se-4. Iogekan kami jenda nari bagenda kata Tuhan. O senina-seninangku, ibas pusuh pratenku ngarap kel aku gelah ikelini di batamin bangsaku kala Israel. Ertotope aku man di bata guna si pang aku ngata kenca maka kala Israel tutus di bata. Tapi ketutusan na la erpalasken pemeteh si payu. La ianggit memperdiateken kuga di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Iusahakan na erbahan kebenarna jine.
semakala yang takluk man kebenaran di bata. Sebab Kristus ema penggenepen undang-undang, semaka kerina kala site man bana rembak ras di bata. Jenda sehna. Perpulungan GBKP si ikelengi Tuhan, ijapa pe kamringan, ibas kuta siapa ipe, si ikuti kebaktin online GBKP Indah, isapa kami kam lebe ibas ingandus skala-skala, menjuah-juah salam sehat, ras selamat wari minggu man banta kerina. Malam matita kekelengan di Tuhan, iberikan di bata kesempatan man banta guna jumpa, ngorati kata di bata, arah fasilitas online singgo isikapkan gerejanta genduari indah. Alu tema si sehman banta ibas minggu indah, ibas minggu makap di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Engkai maka di bata perlu ngerembakkan manusia kempak dirina. Kaikin si erbahanca manusia indah larembak ras di bata. Gunangan tu si kerna si indah kekelengan ni Tuhan. Ibahan kami, ibaba kami sada turi-turin kerna sekala perbapan. Litme sekala perbapan si tuhu-tuhung geluh ibas kini teken. Yang geluh ibas kebujuran. Ibas sadawari kekelengan ni Tuhan, ia idilo di bata. Maka kenca ia idilo di bata, sama ia kubas pintun surga. Ipintun surga, isungkuni malaikat mo iya. Maka nina malaikat man bana, o pedanga kambangkat kubas surga, indah, maka kamba pa kami, arus ituri kendu lebe kini ulin, buah kini teken singgo icidah kendu. Kidekah umur kegeluhendu. Ibre kami nilaina poinna. Dengan gelah banci kam kariatan ku surgan ta enda. Harus lit 1000 poin ibas kam. Bagay ni na malaikat manbana. Iuji ia lebih. O pedenga bengketi kini rajaan surga. Maka alu percaya diri perbapan enda ikatakan na si pemena lebe aku kelengkel ateiku deharangku anakku kerina isi jabuku kelengkel ateiku. Maka rehni na malaikat enda oke, merandal icatat na idat dume 5 poin nina. Sengget perbapan maka 5 poin ngenca. Sebab sedekah enda iitahna, iidahna, igejapna, yang go erjuang alu maksimal, yang go erjuang asa gegeh kengasupenna, guna engkelengi isi jabun. Maka kekelengan ni Tuhan, si peduakan, iaku kena. Aku kalak si tutus erkini teken. Tandana aku tutus erkini teken. Akulah pernah absen ku perpulungan, akulah pernah absen ku gereja. Tep-tep tahun ibas gerejaku aku dan hadiah penghargaan ibas BPMR nari erkiteken aku meperpulungan si tutus. Reh nina malaikat nai merandal adi bagai kubreikan 3 poin. Sangget dia gedang-gedang wari lah aku ketadingan mambre lah aku ketadingan PA mambre, lakur ketadingan PJJ, kebaktin minggu, gerina rapat-rapat si arusna aku jaiku ikuti, maka telu ngencapuin na. Maka terusan na kerina kini ulidna, kerina kebujuran na kekelengan ni Tuhan. Itu rikena, termasuk pe ikatakan na ijai, aku lah pernah kubuali perutanganku, lah pernah kupersokan utangku nih. Kencakrina itu rikena kekelengan ni Tuhan ngasaben dekahna ladem 1000 poin. Maka idat nama poin ibas ia nuriken kini ulin nendandai 40 poin ngenca. Maka
patih yakapna kekelengan ni Tuhan, ia lidi bas keputusasaan maka ikatakanna mesra naring bengket kubas surga Adi asena ngencapoin si ibre kenduman bangku, maka labo banci aku atan. Ugani ngen aku bengket ku surga. 1000 poin dah kam dong Nina. Kekelengan ni Tuhan. Renina malaikat ngaloisa manbana. Perkuah ate Tuhan ngencangasup demi poindu si 1000 endandai. Arah turin enda encidaken, uga perbapan endandai, gelu erjuang erbahan si mehuli, erbahan kebujuran, tapi lidengang ngelalap dosa, singambati ia gunandatkan keselamatan. Poin ni ladem 1000. Maka adi isungkun kape kita, bicara 1000 poin endandai ibahan syarat na masuk surga. Kerina ngekokap kita labuatan ku jemi bagi. Kerina manusia sebaik-baiknya manusia, sebujur-bujurna manusia, dia pasti mempunyai celah. Ia pasti lid kekuranganna, ia pasti lid kesalahanna, ia pasti lid dosana. Tidak ada manusia yang sempurna. Adilah kita sempurna, tentulah kita banci datkan keselamatan Sebab di batanta di batasi badia. Ialah tenangana dosa silangana ate di bata labanci bengketi kini rajan surga. Ukurkan. Apa idagi kapdu kita si banci bengket Adi si melket labanci bengketi kini rajan surga. Ngo pasti kerina kita labanci atan kubas. Maka ipapayo mulihi pengangkanta ibas minggu karena ugakin keleng ate di bataman manusia maka kita atan datkan keselamatan Kala jahudi ibas surat Roma iturikan maka ia mekap kala si patuh man di bata arah kepatuhan naman undang-undang aturan agama entah pe Taurat si Ibrei ken di bata arah Musa manbana. Tuh iya kalak si patuh, kalak si bujur, kalak si erkini teken man di bata. Maka 10 pedah di bata ikembangkan jadi 600 pedah di bata. So maka lid aturan adik rumah pertoton iya nahe siapa lebih itingkahkan. Perkudel i rumah pertoton pe harus sikap labaci sembarangan. Patuh iya kekelengan ni Tuhan nangdangi 10 pedah di bata undang-undang Tuhan jadi palasna tutus di bata. Tapi kai kekelengan ni Tuhan kepatuhan na ketutusan na la erpalaskan pemetah si payo. Ialah patuh man kebenaran di bata, tapi ia patuh man kebenaran na jine. Tangkas dai ikatakan Paulus iba surat naman perpulungan i Roma ijena. Maka ia la erpalaskan pemetah si payo. Dengan ia pela patuh man kebenaran di bata, tapi ia erbahan kebenaran na jine. Kepatuhan naman Taurat kedungan na mabai iya kubas kebenaran sila payo. Si pemenang lebih kekelengan di Tuhan. Ibas ia erjuang ngelakukan 600 poin-poin endandai. Iakapna maka kebenaran keselamatan banci idat kena banci iperjuangkan. Si peduakan. Ibas ia ngelakukan undang-undang Tuhan endandai. Kedungan na terjang kebiasaan. Enda terjang rutinitas. Maka melala ijai biak jelma pekulah-kulah. Bagai kalak parisi. Ya. Jana si petelukan. Lakerina jelma ngasup geluh ibasiai. 600 kapdu peraturan geluh itetapkan undang-undang di bata. Soal perburih soal pertunduk
soal pengalaras kain tak kai deba kekelengan ni Tuhan. Dung na kai. Krina kita labong ngasup gelu ibas aturun sebagai rupa. Mebage. Manusia kita labo malaikat. Maka latih yakapna memperjuangkan keselamatan kebenaran na. Dung naturah penghakiman sapi-sapi iya. Arkiteken undang-undang Tuhan di bahanna sukat-sukatna, maka murah keliakapna ngidah kekurangan kala, ngidah kesalahan kala, maka nina aku nguku padiakan warisabat, sianuah maka redahin ka iya ibas warisabat. Sahabat ibas pengertiin kala Yahudi mewarisi tuhu-tuhu labanci iya arkaipe. Ya, maka Yesus itentang ibas ye. Arkiteken di papalemna kala si pinakitan ibas warisabat. Erpangangkan kala Yahudi, maka kala Yahudi ngencabanci atan kubas keselamatan singena ate di bata indah. Sebab undang-undang Taurat iendaskan man kala Yahudi. Maka menurut pengangkanna kala Yahudi ngencabaci atan kubas keselamatan kubas kebenaran si mekele nakel la ia te bangsa maka Yesus banci meraikan keselamatan manban. Kedungen nakai kekelengan ni Tuhan. Taurat lanai mau meraikan keselamatan man bangsa sebab labo bagai singena ate di bata. La kepeken cukup usaha pemeteh gegeh kinilitan manusia guna nelamatkan bana. Benih iya. Ulah kari siakap, arkiteken kebujuran ta, arkiteken kini ulinta, arkiteken gagah pemetekta, kita banci, datkan keselamatan benem kita. Megati saja ibas ngeluh indah, siakap kita sikap. Siakap kita merim, tapi si tuhuna kekelengan di Tuhan, meluat kelengan kita, bau kita ia adep-adepan di bata. Perbandosa jadi ayam-ayam kegeluhan ta. Bali rasa kalak pernanden kekelengan di Tuhan. Muat nalausku kerja-kerja. Berengket ia ku salon. Maka salon mo iya menjile iya ipakai na parfum na si merimna. Sikap ibahan na gincuna layamna. Bagai peblas on na alis matana. Bulu matana pelengkap krina. Pakai na baju na semi Prancis si mergana. Pakai na tas na si mahalna. Tata penjelma mujile iya doh nari. Tapi kai kapdu kencaseh iya ku kerja-kerja dai. Bengket iya redalan iya ibas kerja-kerjai. Kerina kalak nese si ideherina. Kita kai. Lai inget na. Dube i gajut-gajut kena kepeken kaus kaki sekel bauna. Tatapan usahana maka iya anggo upaya kena iya mejile. Tapi kepeken lid hal simbau ibas dirina tanpa isadarina. Semaka kai nese krina jelma si ideherina. Kita ngeluh enda lagi dah kemegati bagai. Siakap dube bujur ke kita. Tapi adina igar-gari sekubas utukna. Kerina kita indah meluat. Termasuk kami pemeluat. Tidak ada yang sempurna. Kekelengan itu Tuhan. Sebabna di batang ngerembakan dirina man manusia. Kita manusia eda meluat di bata badia, maka terjadi jarak yang sangat jauh antara Tuhan dan manusia. Maka irembak kena dirina. Arah kai, arah Yesus Kristus. Gunakai ikatakan anda ibas pustaka enda maka penggenapan undang-undang. Sebab ketika orang Yahudi menjalankan undang-undang Tuhan, dia tidak sempurna dan tidak ada yang bisa mencapai kesempurnaan itu. Maka kekelengan di Tuhan, Yesus reh kudoni enda. Guna demi poin si 1000 dai. Guna nutupi kesalahan ta, guna nutupi kemunafikan ta, guna nutupi sikin sedekah enda, lit sila mahuli ibas dirinta. Arah kematenna ikayu persila. Yesus menyempurnakan nilai kita i adep-adepan di bata. Alu darahna ikayu persila.
kerina kita atan kubas surga Gelah kerina kita atan kubas kegeluhan si rasa lalap Gelah kerina kita atan kubas kesempurnaan Gelah kerina kita datkan keselamatan kegeluhan si laer keri-kerin Memalam kelak dua teta Adi perbapandai ipopulung nandai powinna jago kelmei 40 ngorjuang kel iya bujur Reh Yesus kudoni indah arah kematen na ikayu persilang brekena powin si 1000 dai man bata. Me antusena di bata ngerembakan manusia gempa dirina. Maka ikatakan Paulus man perpulungan di Roma, Yesus mekap penggenapan ibas undang-undang sebab labo kam ngasup gunandalankan undang-undang alus sempurna dengan undang-undang lang ngasup nelamatkan kam. Kalau jauh ditupung sila terlalu kena karena si dengan megati kita pekalak sirkini teken lah terlalu kenta karena pemerih di bata Iyang gomate ikayu persilang mamur darah mutus kesahna kita kegeluhan ta bagi sora kereta api lalap gel-gel je ni nami bagi tandana kita ngalauken keleng ate di bata tandana kita ngalauken cara di bata ngerembakkan diri naman manusia maka kekelengan ni Tuhan telah man di bata maka nina dari Rasul Paulus kerina kalak site man bana rembak res di bata. Anak-anak di bata, atan kubas kini rajan surga, datkan keselamatan, atan kubas kegeluhan si rasa lalap. Ya. Tandana kita tuh man di bata maka si uwei ken dia ibas pusukta, si aku ken ibas perbahanenta. Arusna kegeluhan kalak si te, bagi kalak si rembak res di bata. Maka idalan kena si ngena ate di bata yang gelung ibas pertobatan kekelengan ni Tuhan. Lit piga-piga hal poin siakap kami keuntungan entah jadi bukti maka kita tuhu-tuhu rembak res di bata. Si pemena lebih arah kata di bata indah. Iajuk kita guna nginget maka di bata kandu-kanduta. Maka si pemena lebih tenang tendinta. Sebab di bata irembak kena kita res iya. Adi rembak kita res di bata me tenang tendinta ri. Iya si mada kegeluhan, iya si mada gegeh, iya si mada kesah, iya si mada krina sinasana. Bicara rembak res bupati pe megah siakap ari, enda rembak res di bata si mada kegeluhan malam kel ateta. Maka apai kita genduari perpulungan di Tuhan, ijapa pe kita ringan, adik kita geluh ibas kelsehen, kita geluh ibas kebiaran, kita geluh ibas kelungunan, kata di bata indah jadi pengapul man banta, maka kita iperembakkan di bata ras dirina, mengharga kel kepe kita ia depan di bata. Tuhan temanta, Tuhan nampati kita. Ulanai lit kebiaran. Si peduakan kegelengan di Tuhan, ibas di bata engkau ngerembakkan manusia kempak dirina, maka perlu kel kita gunandalankan singena atena ibas kegeluhan. Arus namin adik kita engkau iperembak keras di bata, kandu-kandu ta ay mekap di bata. Kandu-kandu ningene ibas kalak karo dakam, kata wari paksa pe kita rasmi bagi. Dagelit kuan-kuan ngatakan sama kanina, kualitas sekalak jelma, biak sekalak jelma, itentukan ise kandu-kanduna. Maka di kandu-kandun tak kalak pinangko, dungna kita kape si pelajari ngenangko. Sebaliknya, adik kandu-kandun tak kalak si bujur, kita pe kedungan na belajar ngeluh ibas kebujuran. Gundari kata di bata ngata kenca, ibas di bata ngerembakkan manusia ras dirina, maka kandu-kandun tak mekap di bata. Maka kai pe perbahanenta, perukurenta, pengerananta harus namin cidahkan biak kandu-kandun teh. Mari syukuri. Ngonge perbahanenta, pengkebeta, orat geluhta, cidahkan isekin kandu-kandun ta harus na kita cidahkan biak di bata. Ibas kegeluhenta.
Jadi olah sianggap maka kegeluhan ta manusia enda biasa saja. Aku enda isikin aku. Maka kegeluhanku bagi ati-atiku. Ingat, kam kandu-kandu di bata. Maka cidahkanlah orang geluhdu si cidahkan. Maka kam kandu-kandu di bata. Bahan si bujur, bahan si adil, bahan keleng ate, bahan si ngena ate di bata ibas kegeluhan ta. Dengan simbelin nakel si mbak sura-sura daging ta. Dalankan sura-sura di bata. Mau perjuangan ta. Gelahmin sidat nanamna di bata ngerembakkan manusia kempak dirina. Maka ibas minggu indah ihajuk kita guna merespon uga cara di bata indah dai. Baling indah dah kam sing udah anak perana sangana jatuh cinta lit nakan matana. Bicara reh kita ngapel anak perana reh kam ngapel ke rumah di beru. Ngenakel teku kam nande ginting nindu tapi ditutup na lalap pintuna bancing eka andu temu atendu ngenae. Kita peres di bata bagi. Tupung di bata ngerebakkan diri naras kita, maka mari si talangi pusukta. Kita ngit jadi anak-anak di bata. Si jadikan dia jadi kandu-kandunta. So maka ibas kerina perbahanenta. Si cidahkan si ngena ate di bata ibas kegeluhenta. Minggu enda igelari minggu United Evangelical Mission. Sikin ertina maka 38 anggota enda. Subu i Eropa, Asia, Afrika, termasuk GBKPP Ersada ibas piga-piga negara enda Ersada iya guna ngelakukan misi pebelangkan berita Simria. Arah diakoni, arah program-program singgo ia turkan sesuai ras kebutuhan ibas negara-negara si itentukan. Kekelengan di Tuhan. Enda ngajak kita guna merenung maka gereja tak enggopang meruntuhkan tembok-tembok pemisah antar negara. So maka ia mampu melampaui bekerja sama ras negara Eropa, Afrika. Ikut ia buat bagin ras negara-negara silit ibas Asia pe. Ya, ibas Enda dai. Gereja anta si ida ida tuhu-tuhu terbuka. Gereja GBKP. Enda mesti katakan Paulus si tuhuna kekelengan ni Tuhan. Lamo kempak kalak jahudi ngan jadi keselamatan tapi kempak kerina manusia si te manbana. Maka ia datkan keselamatan Semangat enda pe. Jadi semangat takrina perpulungan. Maka ibas minggu enda kita empepulung kolekte ekstra. Entah pe persembahan khusus nang dangi enda. Mari kegelengan di Tuhan. Asa gegeh, asa ukur talit. Si cidahkan. Maka kita enggo rembak res di bata. Ibas kai si ipepulung kita kita enggo muat bagin. Guna erdiakoni. Guna RPI. Nang dangi gereja-gereja si 38 enda dai. Nang dangi negara-negara si masuk ibas enda dai. So maka kekelengan di Tuhan semangat ta si cidahkan arah kini gitenta arah kini tekenta muat bagin sekali enda kerina perpulungan. Tambah tolena kekelengan di Tuhan semangat enda pe si bahan jadi semangat ta ibas gereja Tuhan. So maka ibas gereja Tuhan kerina bentuk tembok-tembok pengkotak-kotakan bagai pe stereotip si ibahan kita ibas perpulungan genduari krina si tangtangi. Gereja enda maka persadan kalak si erdosa si ngarapkan perkuah ate di bata. Kerina kita erdosa, kerina kita labujur, tapi kerina kita bali ia daripada di bata keleng atena. Maka semangat solidaritas ta, semangat kekelengan ta, penerimaan ta ibas minggu enda pe. Tole mulihi diingatkan. Ibas di bata engkau ngerembakkan manusia kempak dirina. Li sada pedah dai ibahan kami ibas pantun. Makanina bagenda. Adilaus kampagi kukan di bata. Tukur lemang panas tama tenggulina. Adi engkau kam rembak ras di bata. Tadingken biak melasang.
ayaki singena atena. Amin ertoto kita. Malam ate kami ngukuri kini ulindu wari enda Tuhan. Uga usaha si enggo ibahan kam. Guna ngerembakkan kami manusia si meluat mekelesa enda. Ras kam di batas si badia. Tuhu megah kel iakap kami Tuhan. Mehergakel tuhu kami iadep-adep pendu. Bahan maka kami ngasup. Ngergakan pendahindu ibas kam ngerembakkan diri ras kami. Maka pusuh kami PR penguwe. Ngikutkan kam alus setia. Jadikan kam jadi kandu-kandu kami. Semaka krina orat ngeluh kami Tuhan. Cidahkan singena atendu ibas geluh kami. Alu kuasa kesasi badia persingeti kami. Alu kuasa kesasi badia pegegehi kami. Semaka Tuhan teridah kami tuhu-tuhu rembak res kam. Ibas gelar Yesus reh kami ertoto kukam. Amin. Kekelengan Tuhan, mari asabancina raduras kita kerina tedis. Marilah siakuken kini tegenta, radumken kerina kalak Kristen ibas kerina ingaras paksa idoni enda, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te mandi Yesus Kristus, anak nasi tunggal Tuhanta, si jadiara kesasi badia, tubuh hidur sing udang-udan nari, si sokliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mati, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari reme ia pagi, ngerana kesinggeluh rasi enggo mate, aku tekman kesasi badia, janali sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam. Ibraikan kesempatan man banta guna ersikap naken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita naken persembahan tanina. Ngatakan bujur maka persembahan si pahagakan aku. Jana si patuh ngikutkan aku, tentu ku kelini. Tupung kita pepulung persembahan ta, mari ras kita rende nomor 302. Mari bangkat kita kubas pertoton siapa ata, pertoto kita. Nginget perkuah atendu simbelin singgoy cidah kendunang dangi kegeluhan kami Tuhan. Maka meriah ukur kami empopulung persembahan pengatakan bujur kami wari indah. Alaukanlah indah bagi singena atendu.
dengan pengasuh pe gereja andu make kenca guna pebelangken berita si meriah. Si tading ibas kami pe Tuhan ipersembahkan kami ku kam. Bahan maka arah krina gagah pemetah kinilitan kami dengan kegeluhan kami indah. Encidahkan keleng ate indu. Erkitekan ilumbakan kami singena ate Tuhan ibas krina pengkebet kami. Kam si masuk-masuk kegeluhan krina perpulungan du sebelang-belang GBKP. Ikut aja lagi ringan. Tangkas tridah man bandu karena kecibal kegeluhan krina perpulungan du enda. Bagas trukna karena perbeben surah-surah pengarapan. Kemalaman ate singgo isahkan Tuhan man kerina perpulungan du. Tuhan ajari kami Bapa tetap setia pengarapan teguh man bandu katawari paksape. Kami lagi yang megati kinata kegeluhan kami lah bagi surah-surah kami. Tapi kami Tuhan di bata mereken kengasupan kini teken si paguman kami. Kerina perpulungan du silit ibas pinakitan pe Tuhan ijamahan du iya alu kuasa kesasi badia. Tambari iya alu kuasa keleng ate indu arah kerina pangan tambar si ipan kena. Ikut pe Tuhan kam singlayasi ukur pepaguhi kini tekena. Semaka kami lagi ya kote daging kulana. Kini tekena lah kote dengan malam atena. Terkitekan digejapna keleng ate Tuhan lah pernah nadingken iya. Nandangi kerina perpulungan du sila nga jumpa tuah ku tengah-tengah jabuna pe ipasu pasukam. Gelah kerina perpulungan du sebelang-belang GBKP indah. Sila nga jumpa tuah pe tetap teguh pengarapan kini tekenaman Tuhan. Kuhi tuah anak dilaki anak diberuja di si kerajaan na. Gelah alu bagai iya pe ermegah ate ibas gelarndu. Ertoto pe kami nangdangi kerina serayandu. Subuh pertua diaken emeritus noranaras. Bagi pekerina kepengurusan BPMK, pengurus modramen, bagi kekelengan kami, si jadi BPMR, ikut raskrina pandita-pandita, pikaris detaser singgelayani, di tengah-tengah gereja kami enda pe pasuk-pasundu Tuhan. Gelah krina anak-anak du enda ergiah-giah ukurna, guna tetap meritakan berita si meriah, kami, di bata mereken upah, kemalaman ate dame nangdangi kegeluhena. Ertotope kami Tuhan, nangdangi kerina kekelengan kami, singgomat bagi nibas kebaktin kami indah, terkhusus si jadi tuan rumah mekap klasis munte, ibas runggun sari nembah indah, ipasu pasukam, kerina BPMK iklasis munte, gelah alu bagai arah semangat kini sadan nape, ergegeh na ia, guna meritakan kemuliaan Tuhan, keleng atendu i tengah-tengah klasis munte. Bahan maka kuasa kelengate Tuhan tuhu-tuhu pantek di tengah-tengah klasis munte. So makar paguhna krina kini teken perpulungan du. Bagai pe nangdangi rungun sari nembah. Si jadi ingan pulung enda pe pasuk-pasukam. Gelah alu bagai perpulungan du irungun sari nembah enda. Radumkan krina serayan du pe. Ngejapkan kemalaman ate sirkna ibas kamnari. O Tuhan di batas si mada kuasa. Pertotope kami nangdangi lembaga United Evangelical Mission si enggo pantek ipiga-piga negara 38 gereja enggo bersekutu ibasa te kami Tuhan lembaga enda pe ipasu pasu Tuhan semakar warina regegehna bertambah-tambah kepentaran bertambah-tambah pemeteh gegeh ibas lembaga enda bagai pe si ikut muat bagi ibas pelayanan ibas UM enda pe pasu-pasundu gelah alu bagai arah pelayanan UM enda Tuhan rebelangna berita si meriah. Tertutupi kami nangdangi kerina daerah-daerah PI ibelang-belang GBKP enda pe Tuhan si masu-masusa gelah ibas daerah-daerah pekabaran Injil enda pantek teguh perpulungan du dinger belangna berita si meriah kerina si muat bagin guna berita pe Tuhan si masu-masusa seh maka repaguhna kini teken kerina perpulungan du. Tertutupi kami Tuhan nangdangi mudraman kami selaku pimpinan di tengah-tengah gereja kami enda pe pasu-pasundu gelah kerina si menjabat sebagai mudraman radumkan kerina staf bagai pe pegawai kerina nadem ibas pemetah kepentaran sirahna ibas kamnari sepengodak sepengole sada aron gunandahi kendahin pehulikan pekena-kena gereja du enda semaka Tuhan arah kepemimpinan mudraman kami pe teridah tergejap keleng ate Tuhan retangkasna i tengah-tengah perpulungan du bagai pe i tengah-tengah doni indah. O Tuhan di batas si mada kuasa
Lebihan asang kesingasup kami nuri kenca endang go yang kanduk rina si iperlukan kami. Maka kam sinikap kenca, ajari kami tetap teguh pengarapan man bandu saja. Ibas Yesus kami ertoto kukam. Amin. Kekelengan di Tuhan. Genduari sepasana kita ngendeskan persembahan khusus guna UM. Selaku ring-ring ni Kristus arah persadanta ibas UM. Ras ndukung krina program pelayanan UM. Maka mari si buat baginta alunehken persembahan khusus enda. Janahna kita empepulungsa. Ras kita rende ibas kidung jemaat 380 sada. Ibas bahasa Indonesia, bahasa Dayak Ngaju, bagepe bahasa Dayak Maanyan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Atalah cinta kalunen jento, atalah cinta tau denganku. Toto tawangku, atalah cinta tau denganku. Tuhan hau cinta dunia yena, atulu ulun na cintani. Batantu rasaku, aku na cinta sarang ale. Asaban Cina mariras kita tedis. Mari sibelaskan perpadanan mandi bata alu responsoria. Kemuliaan dengan keleng ras kuasa di bata, nggotangkas ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia, si engkelini kegeluhenta ras doni endah. Perpadan kami Tuhan, tetap git gejap Dengan naksikan kini ulin di bata, ibas kegeluhan kami. Selaku ring-ring ni Kristus ibas UM, United Evangelical Mission, kai dage si ipadan kendu man Tuhan. Arpadan kami Tuhan, selaku ring-ring ni Kristus ibas UM. Git kami notoken ras muat bagin ibas krina program pelayanan si inggo iaturken gelar ara UM landupe ermulia. Gunam peteguhi perpadanan ta indah, mari si puji Tuhan narak kita mendendenta nomor 200 siwa. Pulungan bersama, ibu
wari ras kita ertoto bagi sini ajari Yesus man ajar-ajarna ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadi yamin, relamin kini rajandu, salamin perhatian dibas doni indah bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah indah. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Ulamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idrusi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah kubas kegeluhan du si tep-tep wari, jenari lakokanlah kai singena ate di bata, guna jadi gegehendu, alaukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, jana melias atena ngenehen kam, itatap di bata kukam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Kebaktin tanggodung menjuah-juah man banta krina. Si persikap ukurta ras kita artoto. O di bata si mulia, si ngarajai krina sinasalit ibas duni enda. Tetap kal kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab engkau kami ngelakukan kebaktin ibas gereja enda, kebaktin i negara Asia Afrika ras Jerman. Si babai pendeta kami kemahandukin. Tuhan meriah dingin malam mati kami. Perkitikan kami ngoi perembakkan kam reskam jadi anak-anak ndu. Tuhan pegegehi kami. Ibas kami ngo ngalaukan katan duenda. Gelah katan duenda rebekas. Lid nanamna, lid gunana. Bas kegeluhan kami sekala-sekala. Bagipi nandangi pendeta kami. Si ngamburkan karena katan duenda Tuhan, pegegehi ia, laku rengasupna ia pebelangkan berita dusi meriak, terlebih-lebih ijabapi ia melayani. Pegegehi keluarga enda Tuhan, gelah ngasup ia, dalankan si sentuh duras pratendu. Bagepi kentisik nari, sirang mulihkah kami ibas inganan nari, kamu tetap sing kawali geluh kami, seh kami jumpa ras keluarga, aludum keriakan nuku. Endam Tuhan sembah toto kami, reh kami arah anak Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami manusia. Amin.